Oleh liru te kalolom lai vek cewa Mexico pin insak thar lem solkar ni chia lalo anol chia nimin chanhudan ni Mexico pin Champhai district ngur khwa alpek mona te chena in anol chia ovai khotlang inkara service Mexico chuan voin chanhudar ni vel khan kongpuya truck loading hel atum nalama kong chot lan chu zolovin nungzongin atol leta lalpek mona te in chu anol chia lirthe anol in hi solkar ni chia anlalwa anol lai hilal pek mon te chung ko hi anom lo lai ni afangin thile hliam anam lo Jharkhand police in Aizola mi pakhat anron man Jharkhand police te chuan nimin nisom ni pasari khan cyber crime kai noya dor pi veng thar Aizol cheng mi pakhat anron man Mizoram police atanga bengwan thodon danin Jharkhand police te hian Many som pali kumsang ni som ni panga a fire anon pozuin laldu sang kum som thum dor pi veng thar chu anron mana Aizol police station lokapa dariane Jharkhand police station laldu sang hi an state ta shoi tlak thei tumin man la kota phalnan dil mek an man chan ber chu mi bumani bera alaka hian business le ITX noya section rong mangin thu boi je luane Rartlan le dan lawa ram danga tang lo luten in le ram an nei lo na tore notification chua Longtla Land Revenue and Settlement Senior Revenue and Settlement Officer chua notification di chuakin Ministry of Home Affairs Government of India tanga shetin adon angen Longtla District Home chunga foreigner dan lo lut cross border influx Myanmar le Bangladesh atangin mieng mozat anom ti shet ani ti tar langin Tin Rartlan ming mozat anom heng Rartlan le dan lawa lo kalte hi Longtla District ka relief camp somnga ate an khosomek ani ate Senior Revenue and Settlement Officer heng Rartlan le dan lawa India rama lo lut te hian huan loram le intelein anom munget an khormek ti an hriat thu tar langin hei hi India ram dan pui kal hlatani chu wangin he notification chu ani atangin Longtla District Lai Autonomous District Council home chunga Myanmar le Bangladesh atanga Rartlan le dan lo lut cross border influx ten inmun huan loram le ningma chima an lein an shat theilawang ti kain hriat tera Lai Autonomous District Council noya Revenue and Settlement Officer zongjong te Mani Division chewa he hriat tir na hi strict takakal pui ngal torin kain hriat tere ate